Biyag di tao. Hello, kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoy te Drama. Katita may sagot nga rod kada kayo ti full episode. Di pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Hoy, Cecil! Nalpas mo ka din ay papaaramid ni Sir? Saan pa nga, Rod Lily? What? Apay ngay! Amang ano masapol lang dahi dyan itong madamdama. Ala ka! Please, Lily. Agpatulungan kan ka. Talaga ngamin nga uray anya ti aramidak. Yak maipasnak tagtrabaho. Ala, pumanaw ka, ti tasangot ti computer. Siya akong ti mga ramid iti papaaramin di buskan ka. Sige man nga, Rod. Katagyaman akmanan, Lily. Nagawit tayo yun, Pearl. Naipapas mo siguro ang tinagbakasyon dito lugar yun. Diyak kayat. Agnaad tayo dito'y Daniel. No di mo kayat ti agawin. Siya klangan. Anya? Talaga ka ding agpilit kang agawid? Sayang ti trabaho ki dyan yung baybay ak. Isong agawid ak, no di mo kayat. Nagpilit ka, makamu ka. Ngamday ito'y ti pasigurado kan ka. Di mo tumutan makita ti anak mo no agpilit kang agawid. Anya, pangaasim kumamit. Di mo aramatang ti anak ta apang blackmail kanya. Ibagbagak lang ti mabalin nga ibunga ti aramidam, Daniel. Pearl. Man ano kumangamin ayan no agtalinaad ka lang di ti balay. Kasi din ako nakon, agbiag ka nga uray di ka agtrabaho. Pearl. Dito'y tayon, tap na makasigurado ak. Tanood na tayo dito'y, adayo asubliam day dya a Cecil. Iso adituyin ti pagnaadan tayo iti anak ta, Daniel. Please, gusto ko mamutan. Pangasim. Di ka nagsangit. Amang ano niya pa iti panunutan ni tatang mo. Amang ano ibaga na asyak ti mang paspasangit ka. Nagsakit lang amin tinakam ko, Philip. Mang namnama akiting ka rin ni Daniel kanya. Akalpasan ti panagpas ngay ti kadandan na babae. Panawan nan. Katsublan na kon. Ngaman niya tinaramid na. Pimanaw da dito ang lugar. Kat imadayudan iti dayjay a babae. Wala, huston. Sana may sa ti lalaki. Dahita ti may bagak. Iwaras mo ti panagkita mi taglawlaw mo. Adu pa'y ti lalaki ang mas maikarikan ka. Adak, dito yung mga ururay kan ka. Ayatan ka, Cecil. No ayatan na. Ikarik, ajak to iparik na. Ti kasi ti imparik na ti sigod ang nobyom. Promise. Philip. Agdat-daton ray jay alalaki kan ka. Ha? Watatang. Kunam agayim mo. Agdat-daton samit kan ka. Aklunak tatang. Wan. Nabayagan ng agdat-daton ni Philip kanyak. Jaklem bagbaga ka na kayo. Amo ka din ni Daniel, nagpaspasang bay ka, iti sabali alalaki dito balay. Saan tatang? Anya lang ti makulanan, numamuan na ita. Ang mga nagpanunaw, titi saan anasaya at najay. Di yun namnamaan pa ni Daniel, tatang. Taamok analipatan na kunday jay. Ha? Kinapudno na. Nabayagan nga awan ti komunikasyon mi kini Daniel. Anya? Apa nagsina kaya? Adan sa bali akadandan na tatang. Kat adda pa yun may isa nga anak ta. Ngamkat di, saan kami pa'y anagsina? Anya? Kasanod na ita. Kaya't mo asawan, mangnamnama ka pailaan kan kuana. Kat adamot gaya mo sa balay nga asawa na. Wan tatang, tapinikot dalaang. Sinulisog ti babae. Iso ang napilitan ang nakidan na itiday di a babae. Kalukwan na ita. Pagdadatan ti panangisukat na kin ka. Namnamahan pala subyan na ka. Ay, awan lat ang bukaw na nakaw. Lukas tamot lang, lipatin mo tayo. Amok asyak tay ayatan na, tatang. Ipagpagapo na lang iti ano. Ay, hustam!
Di mo ikalintigan na dyan, Daniel. Isumot laad di na kaikasar at damat gaya mo sa bali a babae, itibiyag na. Isuali pa ito, ma'am. Sumapul ka iti sa balay. Daniel, love, umay ka manganan. Nakadasaran ti makan. Diyak mabisin. Umay kakit din. Di ka agbisbisin. Tama nga nagsakit kay ti kastangar aramidam. Ay, ayatan ka, Daniel. Thank you, ha? Tadi ka nagpilit ang nagawid. Mabutang ka amayan tayo ti anak mo kan kanya. Napatag ti anak ko kanyak, Pearl. Ti kadila ang anak ko tinapatag kan kalap. Ha? Siyak. Awan ka di ti patag ko kan ka? Ala. Oh my God. Tantang hurud manganan, Pearl. May ibang oras yun. Tata. Lay, feeling. Ala, sumrag ka baraw. Agyaman na, tata. Umay ka. Sige, agtugaw ka. Ta ayabak ti anak ko iti silid na. Kasang sangpit na naggapo iti trabaho. Agyaman nakmanan, tata. Cecil! Hoy! Ala, ay, hindi naksamanan ng ito gayem ko. Hoy! Anyat mapaspasamakan ka? Ha? Lily. Ay, sus! Sabali man siguro ti ayan ti panunot mo. Kanayon ka man nakasta. May-mayang ka. Pasensya kan, Lily. Mababainak nga rodan kini, boss. Adon tijak maaramid at trabaho. Ay na, agyaman ka tanagsingpot ti bus tayo. Wan nga rod. Di nak ngamin pagulimakan ti panunot ko, Lily. Gapo, kini Daniel? Saan, Lily? Ha? Anya nga rod? Gapo kin ni Philip. Ay, friend, anyat kayat mo asawan? Pampanunutak nga ibawing laangan kan kwa na ti panagayat ko kini Daniel. Anya? One friend, ngamin, maumuma akmatan nga aguro uray iti awan. Ay na, adakan ka dayta. Awan dakis na, friend. Ngamin, agpada kayo anawaya. Ha, ti anak ko ti umawawa. Hello, Daniel Iho. Hello, Mama. Kumusta kayon? Si Katirumbang ako musta. Da kayo iti pamilyam. Tano siya, okay ak lang dito'y balay. Di nakpagdanagan dito'y Iho. Nabaybay akong ti trabaho, Mama. Sa nabalin, tamok adi nakabaybayan ni Pearl dita. Ngayon mabalin, diya kahit tagsanggirlatan iti pamilya ni Pearl. Kahit ko tayo trabaho. Ngayon, di nakmat palubusan ni Pearl. Diyak mat kayat nga ipanaw na ti anak ko kanyak. Iso akapilitan nga agtungpalak iti kayat na. Baknang da Pearl. Isa pa tiyak adi nakabaybayan. Basta paspasurot hamlatan ti kayat na. Ikasar mo pa ikit din na. Kasang ti sigod na obyak, Mama. Ni Cecil. Ay naiho, di mon panunutan na di babae. Tanalapit, at damatan sa bali alalaki iti biyag na. Amangan no nakiasawan iti sa bali day chay. Di kan mang namnamapay kan kwa na anak ko. Ha? Pearl? Ano mapaspasamakin ka? Aping agbakbakwar ka. Daniel, love, aginawak manan. Kasta ka di? Mano abulan ang tisikog mo? Agduan abulan, love. Kasta ka di? Oh, apay akas na ti jar mo. Saan ka kadian naragsak? At danton kab sa ti na unang nga anak ta? Kwa? Naragsak ka, Pearl. Uwin, naragsak ka. Masikog manan ni Pearl. Duwan tong ti anak mi. Ngam, apay nga ginggay ta. Di pa lang Cecil ti linahon ti panunot ko.
Kan makonsensyaak. Awan man latin aramidak. Jak inlaban ti ayan ayat mi. Kayat ko ang makita ni Cecil. Kayat ko nga arakupen. Akas iti sigun nga aramidak irikan ko na. Ngam kasano? Ne, Daniel, nakariing ka pa'y matlaang. Rabi iuna yan. Maturog kan. Umay ka na. Maturog kan, Wan. Di ka agpuy-puyat. Arako panakman matlav. Kuma, ni Cecil ter arako pa kita. Kahiliw ka una yan, Cecil. Aging ka dita. Ket awan pa'y latinamnamakan ka, Cecil. Talaga ka ding awan pan nakaikarikan ka. Nakitak no kasano ti kinapasnag mo nga agdatdaton kanyak, Philip. Napanag nakak ti kinapudnom. Isa apanag ko na. Panawan matan tapno aklunak ti ayat mo. Ayatan nakmat? Wan, Philip. Ayatan ka man. Agyamanak. Pinaragsak na kita kastawanay. Apay ngagsangit ka matan. Cecil, agsaw ka kuma. Ibagam na niya ti magsangitan. Awan. Di mo kumaikan iti sabali akay papananti pa nagsangit ko. Nalaos lang amin ti kinaragsak ko. Iso ang makasangit ak. Nakaragragsak ak, Philip. Apay nga rin nga inaklon mo, Naman magayang panagayat mo kang kuwan, Lily, jak ngaminan kayat timang namnama iti awan. Kayat kun ayinan na tinabanog una yan apusok. Patsyak ani Philip ti makaagas iti nasugat apusok. Ha? No kasta, panakiputas mo lang ni Philip? Wan, Lily, ngampang nga asim. Jak kayat ang makadanon kini Philip daytoy. Para kadata kumalaang ti saritaan ta, Lily. Sige. Sige, magnamnama ka, friend. Ayatan ka, unay, Cecil. Agyamanak iti kaadam amang parparagsak kanya, Philip. Pagrabangak na ita, kasnobyom. Timang paragsakan ka. Nga oray, simple lang nga wagas. Agyamanak, Philip. Agkasartan. Ha? Anya, mayat kan? Tagkasartan? Please, Philip. Saan kumapay lang ita? Makauray day tabanag. Agpapas na pa'y iti kinabarokan kinabalasang. Makonkonsensya ak. Gapo iti aramida. Maasya na kini Philip. Ngamin. Aging gaita. Jak pa'y lang nakasigurado iti riknak. Ngamin. Amok nga agsabat tumanan ti dalan mi kini Daniel. Amok asyak pa'y latay ayatan ni Daniel. Iso asapay kuma. Tama pa kawanak ni Daniel. Takabayatan ti kawan na. Nagsapulak iti sabali a lalaki iti biyang ko. Ngam si uurayak latakin ni Daniel. Amok asubyan nagtumatlaan. Sangwak man ti computer ko. Tasapulak man ti Facebook account ni Daniel. Barang masapulak kon. Kat makontak ko matan. Awan at talaga. Diakon masapulan tay sigod nga account na. Patyak nga aramid lakit di day at pearl ti amin. Talaga pinukaw na amin ang komunikasyon mi kini Daniel. Uray ulit-ulitak timang sapul itinagan na dito'y social media. Awan at talaga.
Love, dakkalan ti maikadwa si Kugko. Umada ni manan ti panaganak ko. Wan nga rod, Pearl. Kuma, babae mo tanda ito eh. Tapno lalaki kan babae ti anak ta. Oraan niya. Mabalin amin kanya. Naragsak ka di, love? Wan. Naragragsakak pa no gawit ta ni di lugar mi. Apay-pay laang. Kat nagpintas lang nga rodan ti biyag ta dito eh. Laglagi pam. Si siyak nga anak da mamakan papa. Amin asa ni kwada. Amin a negosyo da. Siyak to ti agtawid iti dayta. Di tanto agrikat dito eh. Sa anak ka naragsak dito eh. Isang agawit tayo na iti lugar mi. Ape akayat mo ti agawid. Tapno makita manan da dya Cecil, kasta ka di? Ha? Ibaga man tagpaiso kanyak, Daniel. Sana po Dorita. Di ka naglibak. Marikrik matkat. Di mo pala nalipatan ni Cecil. Nabayagan nga dandan nata. Duan to da anak ta. Nga maging kay ta. Dayjay pala Cecil ka day ti panunot mo. Apay, mapabasol na ka din kastaman bilang? Anya, talaga nga'y parparupam ti kinawan patagkukan ka, Daniel. Masaksakita nakitigas ta nga'y bagbagam. Ladingitag, ngamjak ka ba alanan ti agpamarangkin ka? Nabanlog akon, kuston. Ladingitag no kastoy ti bagbagak. Ngam sigod mo tan nga mom dayta saan ka di? Sigod nga mom asikalang ti agay-ayat. Huston! Pangasim, Daniel. Masaksak kita, anak. Kat, kumusta kayo ni Philip, friend? Kasjalat na, Lily. Ay, aging kakadiita, kat awan pala na bukal arik na para kan kuana. Ni Daniel lang ang tiinayat ko iti kastaunay, Lily. Ay, nukasta. Panakip butas mo lang at talaga ni Philip. Kasapulan. Ay na, kaasimat nga ron ni Philip. Kasanun nga no agsabat tumanan ti dalan nyo ko ni Daniel. Sigurado nga aglading ito ni Philip. Oray kasano nga min daramita. Diyak maiwak si iti panunot ko ni Daniel, Lily. Isula ang tilalaki nga inayat ko iti kastoy. Kasano nga ni Philip? Kabailan ka di ti konsensyam ti panangar-aramat mula ang kankwana? Amok ang maawatan nak ni Philip, Lily. Man nakaawat day jay. Iso nga awan ti rumbang apagdanagak. Daniel, aga nakaksan. Ha? Agsikalan ti dyan ko. Sige, isaganak tilugan. Taitaray ka na di ospital. Darasam ko malang. Diyakon kabalan. Marigatan akon. Wen, mabitlang. Babae timpas ngay mo, Pearl. Wen, Daniel. Agyam anak. Ta kasi ti inauna nga anak ta. Normal delivery matlaang. Ay, huston ti dua nga anak ta, love. Wen, okay mo tan kanyak ti dua nga anak. Apaman ang makatanggadak. Agawid tayo ijay lugaryo. Ha? Agpaiso? Wen, love. Ta ipasyartan to dagiti anak ta. Tapno makita mo't ni mama. Amo ka mailiwan day jay kada tayo. Nangruna ka dagiti apo ko na. O sige, agawaam nga rod tagpapigsa. Tapno makaawid tayo na di lugar mi. Apay, awan ka di pa plano yung agkasar ka ni Philip, anak ka? Awan pa'y tatang. Apay ngay, mapanan titaway. Di yu ko man urayay na lumakay kan bumakit kaya o sa kay to agkasar. Ang mga numarigatan kay to na madaan iti anak. Basta yak pa'y lakayat ti makiasawa, tatang. Panagriknak ngamin kat ubingak pa'y ang makiasawa. Anya, ay nahustuan kan iti taway anak kao. Kasta ti kalalay nga dapan nakiasawa. Basta yak pa'y kayat, tatang.
Ay na, naimbag man ta nakalagip kayo, api masyaran nako. Ay na, nakaay-ayat, dagito'y apo ko. Oh, kumusta kayo matan, anak ko? Nasayat mo tlat ta, mama. Wan, mama. Nasayaat kami lata. Da kayo, kumusta kayon? Ay katkastoy lata, ay ha. Nasalon atak matlata, kaasi ti apo. Sige, mabit lang tayo sa ganak tayo linutok kapag sasangwan tayo. Mabit lang. Daniel, agduan alawas tayo dito lugaryo. Di tayo ka di pa'y agawin? Saan tayo nga agawin iya lugaryo, Pearl? Dito tayo nagnahal. Nagpilit ka? Sige, agawid ka. Katno kayat mo ngay kuyog na giti ubing, makamu ka. Anya? No ipaidam mo kanyak na giti anak ko, gapo iti susupring ko iti pagayatam. Makamu ka. Apay, awan ka diti patagdag iti duwang anak takan ka. Sana kasta? Amom no kasano ti kinapatag da kanyak. Ta kinapudno na, isuda ti makagapo no apay adi ka masinaan. Gamita, makaamukan no anya ti kayat mo nga ramidan. Pilitet nga awatan no talaga ayadayo mo na kita anak ko kanyak. Basta jak kayatan tiyag subli iti lugaryo. Agnaid kayong aminan dito, Pearl. Sige, mama. Pagustuak ni Daniel, tapnaawan ti rumso asaan may apagkinaawatan. Paspasensya amla kuman dyan ako, iha. Aw-awatam kumalatan ti kasdya ngay pagpakita na kan ka. Kanayo na maawatak ni Daniel, mama. Ngam, makabannog mat kayam ti kastoy a sitwasyon. Ha? Tiyam mo ka. Makaanos kan makaawat akitag na nayon, mama. Ngam, Pearl. kasla kayat kunti sumuko, mama. Ha? Anyat kayat mo asawan, iha. Kasla jak kayatan ti mangnamnama pa iti awan, mama. Pudno, nagbaliki aka ng tagikwakan ni Daniel. Ngam, tibagi na laang tinatagikwak. Jak na tagikwa ti puso wano ayat na, mama. Oh. Dahil tamat nga rod ti dilawak ijay anak ko, iha. At dala nga roden doang anak yo. Ngam di na pa'y laipamay sa ti atensyon na kada kayo nga agina. Talaga siguro adinak maayat ni Daniel, mama. Uwan, aklunak nga idida mo. Nagbalinak ka naragsak, gapo iti pa nagbaligi ka ng pikot kan kuana. Ngam, nagrigat kayam ti sumarak iti relasyon amay may salaang ti agay-ayat. Ala, sika ti mangadang iti dayta, iha. Noan niya ti amom apagragsakam. Iso nga rod ti aramidam, balasang ko. Sige, takasaritak tumat ti anak ko. Rabiin, ngamawan pa'y laang ni Daniel. Napanan na ngatan. Apay nga awan matan. Dis orasan ti rabi, ngamawan pa'y laang. Di namat inaramat ti kutsena. Isulakit din dayta. Mabit lang, umayan. Nabartag ka, Daniel. Isu ka ding agpilit ka nga agawid ditoy. Tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Nagkapgapwam ko, nak. Ang ulimag ka, maringriak ka. Sika pa yung tadaganas na mangbugkaw kanyak, Daniel. Arambit at kastoy tap na mayaw awan ko ti sakit tinagam bukan ka. Nawatam. Unay matantikas ta ngay bagbagam. Tapno'y bagakan ka. An-anusak ti panang iparparupam kanyak ngawan patagkukan ka. Ib-turak ti sakit ti barokong ko, Daniel. Apay ti kunam si kalang ti masaksakitan. Orasyak. Pagsakit ti barokong ko. Dito'y pusok. Gapo iti panang bay-bayak iti babae ngayon ay ayat ko. Kan ti mga ayat unay kanyak. Awan sir-serbit, yak man lang nailaban ti ayan-ayat mik ni Cecil.
Ay ayatek unay ni Cecil. Gamanyan. Sadyak malan ay laban ti ayan ayat mi. Ay ayatek ni Cecil, Pearl. Isa ka pangasip ko ba? Sikan ti umadayo. Tauray anyapay ter aramidan. Jak to may surot ti pusok amangayat ken ka. Tandaanam dayta. Ada tama nandito higit ti baybay, Cecil. Agyaman na kiti kanayon apan ang kuykuyog mo kanyak dito ay Philip. Gapukan ka, mabangbang aran tiriknak, maparparagsak na. Basta daw yata, umay ta dito eh. Tapno makalangap ka iti presko nga angin. Agyaman na, talaga nakadungdung mo kaunay kanya. Gapo ta ipatpatag ka unay, Cecil. Philip, Cecil, mabalin ka dito agad daw iti... itian niya. Saanan? Nakababayin sa amat? Anya nga minday ta. Ibagam kabailak-lakit di nga ipaay. Ipaay ko. Mabalin ka dito agad daw iti may isang agak. Ura iti ping-ping lang. Ha? Sige, day talaga yam. Aday ta, agkamon ti ping-ping ko, Philip. Agyaman na ka. I love you, Cecil. Ay, ayatan ka, Daniel. Kailiw ka una yan, Daniel. Di ka kidam. Ay ayatan ka kunak. Napauli makamatan. Kwa, pasensyakan. Adala na lagip ko, Philip. Mababain na kini Philip, friend. Nagtak ng alalaki. Nagdakil ti respeto na kanya. Mauri ang muna sa anak kun anasinaw abalasang. No kasta, amuna nga da napasamak itinagbaitan nyo ko ni Daniel? Wan Lily, awan inlimad ko kenkwana. Imbagak amin dayta. Ay, nanagasat ka nga rod, friend! Pamanagnag dayta, nga talaga na po ni Philip kan ka. Mariknak mat dayta, Lily. Nadungunay kanyak. Ay naman, manutikas ka ni Philip. Iso ano siya ka. Iso ti pangibaw ingam itiriknam ka ni Daniel. Ni Philip ti makaipaikin ka itipod no apamatag. Ken amo ka naragsak kanto iti danana. Iso nga ipaipaison kit din. Iso ti ayatam. Lipata mo ni Daniel. Diyak nga rod ang mo, Lily. Ni Daniel nga minlat ti ay ayatak. Ay naapay nga minamang namnama kay ti dayja a Daniel kat nangasawa nga rudan. Lily. Ay, lipatam kit din. Kaya mo yan, girl. Ay, nasayang ni Philip no paluspusam ti kaskan ko na. Narika ti agsapol iti kaskan ko na, friend. Isong agpanunot ka na imbag. Oh, apay nga inalam tipungan kan ulas mo, Daniel. Pagturo kam. Maturo ka kiti salas. Sana ka komportable nito silen. Duwan ti anak ta. Nalipit. No aga-abay tayo ngokpat. Anya nalipit kat naglawa ti kama tayo. Basta iti salas ti pagturo ka. Nakadkadlaw adinan kaya ti makiabay kanya ka maturok. Diyak kayatan ti kastoy. Isama kam mo ditan. Masapul amang deng akon. Sigurado kay ti dayta pangedeng mo, Pearl? Wen mama, pinanunod kon ana imbag daytoy. Agawid kamin iti lugar mi. Kat ikuyog kon dagiti anak ko. Maditiriknak ang makangag iti dayta, iha. Numabalin, diyak ko makayat ngagsisina tayo. Diyak ko makayat amaya dayo dagiti apo ko kanya. Ngamanya nga rood no kasta ti pangedeng mo, balasan ko. Diyak kaya tantag sakripisyo, mama. Nabannog ako na yan.
Dagiti langan duwang anak ko ti pagbalinag nga inspirasyon ko. Patpat gakunay dagiti anak ko. Kat jak kaya ta maapektaran da. Gapo iti sitwasyon mi iti amada. Bayan nyo, no kasta ti kayat na aramiden, mama. Apay, di mo ka dilapdan ti ipapanaw da nga agina. Saan, mama? Ngamin, inururay ko na ito yakan ito. Ti pa nagbalin kon anawaya. Kansa na bale? Tadi namat ipaidam dagiti anak ko kanyak. Nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Maasya na ni Pearl, anak ko. Mama, siyak ti rumbeng akasyan nyo. Sa pala kumata maawatan dak. Sino nga tati umay? Imposible ani Philip. Kat awan mat abiso na nga umay ita. Mabit laang, umayan. Naibang oras mo, Cecil. Pakawanan na ko ma. No itaak lang at pakitakin ka. Daniel. Wen, siya nga ron. Kumusta kan? Mabalin ka dito, umay. Tikot siya ni Philip tinintang. Diyos ko. Ada nagsardeng ako siya iti batog ti balayo. Amamong ka dito dimtang, Cecil? Kwa. Uwan, Daniel. Cecil, honey. Ha? Honey, adamat gayam sa nga ilim. Kwa. Oh, Iso ni Daniel. Philip. Anya. Daniel. Isumat ni Philip. ha? Tinasayaan. Agawid ka pala ang Daniel. Agsarita kami pa'y ni Philip. Kalpasan na. Datantumat tagsarita. No kasta. Iso dahi jay tinobyong anang gulip kan ka. Uwan, Philip. Pasensya ka na kuman. Diyak ni namnaman ti idadatang na. Di ka madanagan. Noon niya ti panggandang mo. Tagsubsublin ti sigod anobyong kan ka. Baka mo ka. Maawatan ka. Diyak pa'y sigurado. No talaga akayat ng tagsubli kanya, Philip. Namnamam la tadaytan. Anya kumaga po, ngagpakita kan ka. Doawan plano namang urnos iti amin kada kayo. Philip. Ipatpatag ka sa isila. Kat awatag kasi pupuso tan niya man napangandang mo. Basta laglagi pong kumakanayon. Adaklat ta dito'y ang mga ayat kan kay tinapod no. Ayayatin ka unay-unay, Cecil. Daniel. Apa yan nagpakita ka? Anya ti plano. Tapno urnusen tanti amin kadata. Ay ayatin ka palang aging gayta. Di ka pulos nalipatan. Ay ayatin ka unay-unay. Pakawanan na kuma, tadyak na ilaban ti inayat ta. Ngamita, nawayak mo nan. Itulit ako matinagubad nga ayan ayat ta. Ay ayatin na kalipay nga aging gayta, Cecil. Daniel. Please, di ka kumagsangay, pangasin. Gusto ko man. Sorry, no nagbasulakan ka. Ikanak iti may sapay agon daway amang iparik na hinapudno a panagayat ko ken ka. Apay nga ita ka na nagsubli, Daniel. Apay adi mo insapsapa ti pa nagsublim kanya. Apay nga inuray mo pa'y ado tinagbalin nga anak yung iti asawa. Sa kanto agpakita kanya. Sorry, Cecil. Sorry. Aklunet, nagbalin na ka na ruko. Isa pakawanin na kuma. Sulnitak tinagkurangan ka. Basta urnusan tanti amin kadata. Pangaasim. Ay, awan amok iti dayta.
Tadyak mo tirik na tigayem ko, Daniel. Gayem mo ni Cecil. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Saan ka di? Awan ka di na ibagbaga na kayo ka? Kwa, ada hindi na ipagan na kanyak. Ay, tiyak kumakaya ti agsao. Tama nga no, andaman ng timadi nga ibunga na daytoy. Ngam, Di ka matanagan. Para ka datalang daytoy. Diyak namin mapagsao ni Cecil. Tatunggal da kamatag ti may papan kada kami. Agsang sangit latan. basta tinakuna na idi kanyak. Si kalata ti ay-ayaten na. Ngore adan sa bali ang nobyo na. Ha? Agpaiso? Wen! Kat nakuna na nga araramatan na lang ni Philip. Tapno mailiw-liwag na, ti parang pasakit mo kankwana. Ha? Ay nakasaritam tumanen. Tapno mapanagnagam, ti imbagakken ka. Cecil, anak. Apayan. Anyat mapaspasama. Apaya kalpasan ti panang sarungkar ni Philip ken ka. Si mublat mo daya Daniel. Apay. Anyat naknakan daya Daniel. Apaya akong di umay pala dito balay. Wadatang. Urnusan mi kanon ti amin kada kami. Anya. Kahit anyat imbagam ngay. Imbagak nga ikanak pa'y iti gundaway ko ngagpanunot. Ay, ang desisyon ka dago sa'yo na nakaw. Dispatsara maon. At dalang arunan na asawa kan dunga anak na, agsubli palakin ka. Naglaingay. Talpasan ti panagpapapas na iti sa bali a babae, agsubli ka. Eh? Siguro na umaan ng ti asawa na. Iso akong di pakita manan kan ka. Tata. Adda ni Philip Anubiao, isaw ti may bagay ken ka anak ko. Hello, Mama. Hello, Pearly. Kumusta kan? Kastamatan dagiti duang apo ko. Kumusta kayon? Nasaya atlat tamot, Mama. Madlaw nga awan gaganay gayam nga agsao, iha. Apay, adda ka di madiarikrik na Awan, Mama. Awan. Apay nga ron akas tatitimok mo. Kwa. Amok ati anak ko ti makagapo, iha. Siya kung dagkid daw iti dispensa kan ka, Pearl. Awan ti rumbang ikidawan nyo iti dispensa, Mama. Ta nagsaritaan mi anay bag ni Daniel ti maipapan iti dahi ti abanag. Ay, sapay la ko mata maurnos tumat lang ti amin kada kayo. Mangnamnama agpay lang, iha. Agsubli kayon dito, oy. Kat agdeden na tayo kadagiti apo ko. Panagkunak. Adayon na mapasamak dayta, Mama. Saan kami ang naragsak iti tunggal maysa? Di ka mapukawan itinamnama. Ta sigurado, agbaliw tumat lang ti pangadang dayjay. Patyag ang makaamiris tumat lang. Kat mapanunot na ti kinapatagyo nga agiina. Ay, Jackman mang namnamapay, Mama. Isungaklo na kuntigasat ko iti anak yo. Isardeng ko dito tilugan. Mapigbig ko ti kotsa nakaparada iti batong ti balay da Cecil. Taylogan ti sigod ang nobyo na dayta. Nukasta. Anda dita balay da day lalaki. Kasla makikita kung ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ibiltak tilugan ko. Itapay lang. Masapul asursurwa kung alipatan ni Cecil. Nasakit man. Nga masapul ng aklunak. Ngamin. May kaduak lang itibiyag ni Cecil. Iso asakbaya kung timabalin na mapasamak. Di na kanin ay ayatin, Cecil. Inayat ka iti husto iti, Daniel. Impatag ka iti kas na unay. Inururay ko ti panang sublim. Ngam awan tinaoray ko, Daniel. Ngam adtuya kon.
Adda akon. Nagsubli akon. Lading itak. Ngami di pa nagsublem. Napukawan ti sigod ang panagayat ko kan ka. Cecil. Sorry, Daniel. Aglunak. Bayat ti kawan mo. Sikat ti pinampanunot ko. Ngam iti pa nagsublem. Napukawan day di ang panagayat. Ay ayatin ka unay. Di na kumawat pagsawan iti kasta. Sige. Ipalubos ko ti panangarakop mo kanyak. Iti maudi akong daway. Lading itak, Daniel. Ngam di kan ay ayatan. Tadan sa bali nga ay ayatan. Dito igit ti baybay ti kanayon mi di papanan ka ni Cecil. Tunggal agliday ni Cecil. Ikuyog ko dito ay. Ket maagasan tirik na na. Ang gamita. Isyak matan ti malmal day. Isasapay ko ma. Tamagasan matirik nak. Bayat ti kadak dito eh. Nagrigat gayam ti masakitan kinayat. Philip! Ni Cecil. Philip! Kailiw ka! Cecil, apay ngay may ka dito eh. Di mat ka doon ti sigod ang nobyom. Sikat ay ayatak, Philip. Pinutad kon anaming pinsan ti amin kada kami kin ni Daniel. Agyamanak, I love you so much. Agkasarta ko man. Sige. Kaya't kun ti pa ikasarkan ka, Philip. Alaga gayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami iting kay panagdengeg, kat God bless kada kayo amin.